Omukwezi kwa munana TV West Katungu kumanyisibwa ku contractor kurwa mu kitongore cha Technofab Engineering Services ecyahirwe mpatane yo kora mizi ga kahenje yatorokere ahabo kugira obutikirizana n'abebembezi ba district ababire ne benda garuke mu murimo busya ogwabire gwahika habucweka nkaga na butana harigana contractor watorokera n'urwo genzeretse akana bana bareyindi bakabemereza ataruho bake jasone bavuga bazaho basibana batera zara umwaze bagenda nabindi abakozi bakaguze ibintu no kugenda bagenda enshonga eji niyo rugirire habataka ababire nubaza kuganyirwa hamizaga kwenda ngo abebembeze bashoborre yaba project eji nekigumiza mu kukorwa ahabwo kuba hati emirimo yonesha nyarire nubatugira ngo contractor wabe atendaringire akatoroka yabura mbwene kito banyarukungiri ntuhabona utweburuza abantu batoshiriho neryo kutumara mbwene nkabebembezi ntwena ngo batushoborre turebe yaba umurimo gwe ngukenda gukorwa yantuza kubona mizi ninga tuyiha yamasuku then haba hariho buzubu ministry imukiremu abuko of course bine sente district ya secretary ine sente then bayambe kintu kitakagwa omuhanda kitashikirire mbwene intera ministry umuranga egume kuratire bintu byayo ameza gaga kahibwa yo government ya Uganda n'obushaji kikorwa mu banka yensi yona kunka habwe bibireho bamwe mu bataka batungira bebembeza kakumu ahabwo kusiga bitongore by'abanya Uganda nabye byino bukugukora umurimo ngo gumwe bakaguha abahindi kirwanga abahindi ko ngo umurimo gwo waguhira umunya Uganda angumye Uganda wakutera karuru kandi kundi kubandi umbora bayi muri kutungura abantu muhinga wofakado mutungente mutunge mbuzi kashi no tunguru tabantu umurimo gwa billion na nina oyo no guherezo umuhindi ori no gwimo umunya Uganda ubo no tungura abantu nora kumbya ngo watungura abantu ninga wayanga abantu mukuru w'ebyamiza habwa district ya Rukungiri tumushikirire kunka yayanga kugambira ha kamera zetu bitu mukuru w'entebe ya Katano Anderson Katebere atuzirengwa abahinde bakaza kuronda byoma by'amani kumariro mu rumogo kandi twashanga n'ibicuke bimwe bantu barabamu za karuhembe nankahibana batekateka kutimbisa abantu bengaro n'amafuka bashanga kikwetenga excavation amiza gatandikire kukorwa mu mwaka gwa 2016 gakabagariya go kuganyira abantu bari kuhika emitwari 12 mu district ya Rukungiri hamwe na Ntungamo kandi gakabagariya go kukorerwa mu mwaka gumwe gonka kurugerera handagano ahabwa TV West ndi Stewart Twino Mujuni.